Tema 1. Mi school y mi clase. Parte 1. Ring, ring, ring. Takita suona sina? Ta telefon? Nia ta puntra sume suri di sonho. Nia ta birawak riba mesa chiki, banda di sukama, e ripara kuta iwekar ta zonando. Abaw, eta tende stem di mama tayama. Nia, lanta riba. Awelo to promedia di skol. Lanta. Pareu que tende mama su stem, eta tende su stap nanta subi poco bem arriba. Kia. E porta di su kamer ta zona. Den porta, para, eta mira mama com sorrisa assina grande riba su cara. Bom dia, mucha grande, mama tabisa. Bom dia, mama. Mama tá trempando ainda, Nia ta contesta. Não, Nia, mama ta responde. Ta mi tardi sceta di mehinta, ita ora palanta pa vai school. Nia, talanta sinta stret riba su cama. Mama, Nia ta puntra com cara pouco confundi. Ta kong lota na school di mucha grandi? Quem lota de mi class? E eie vrouw nang, nanta lief manera es nang na crash? Mama, mester hari Nia su pergunta nang ita contesta. No tem motivo pa preocupar, Nia. Mitin sigur kulobo gusto bo school novo, boia vrouw e tura amiguito nang kulobo baihanya. Lanta riba, panos derecha lihe pa bai. Después de mais ou menos 5 minutos corre, mama e Nia ta llega school. Nia ta mira algo assina grande esquivi riba e muralla di school. Ia ta puntra. Mama, ta kiko tin esquivi aí nang? Esse aí tá number de boscol básico. Mama ta conteste. Mama e Nia ta bafor di auto. Tem cura, Nia ta reconoce un amiguito di J di barrio. E tem gana de corre vai comendar su amigo. Pero ainda está pouco nervioso, debi kuta su promedia di school. Mama ta kana llega a classe junto com Nia. E ta comenda e vrouw com sorriso riba su cara. Como vai, chiquitinho? Amita e vrouw Mili, e vrouw ta bisa. Koyama abo? Nia ta kwe mama sumang primiduro. Koyama abo? Mama ta puntre. Nia ta contesta com stemma bau. Bom-vindo em grupo 1, Nia. Boti mag di drenta pa deng, escolhe um lugar para você. Nia ta birawak mama com cara pouco preocupada. Pero mama meso hora ta encorajar Nia pa drenta den classe. Nia ta hanya su classe neti. E muraya nang ta colo blau kuhel. Te dilante di classe, Nia ta mira 2 porti grandi e na banda direita hook di classe. Mei di classe tem mesa chiqui com stoel nang mescolo com e muraya nang. Cada mesa tem su baki di crepa, potlot pa kleur e gum. Mi tem gana di sinha pa bira hopi sabi, Nia ta pensa. Nia escolhe lugar net banda di mesa di vrouw. Eta pone su tas abau e birawak den porta si eta mira mama ainda. Ata mama ei, mama tá papiando com maner. De repente, eta tende un sonido duro de sua orelha. Ring! Ta e bel di skol. Je vrouw ta drenta pa deng di klas, ita llama turmucha, bon dia e bombini, un dia más. E ora llega, Nia ta pensa. Después de ave, mita oficialmente un mucha grande, alumno di school básico.